thobela ka moka a nke ke le dumediše mohle mo le lego gona ka go fela ga lena. Welcome to Mzansi Culture Show. Le dumediša ke ena ntate Thobejane ka bo go la Beresford, ke dumediša lena ntate Mokoto, ke dumediša lena le Sesi Lebo bohle ka moka le thaeditšego. A nke re thaetšeng o mongwe ko re ko leeto la gago ga tsene dikereke di tša sephiri, a tsene a etswa tsena ka mo, a etswa ka mo, empa re kwe ore o ile a fetša yena a kgonne jwang go fenya moya ye. A re mothaetšeng ke wa tšwelela tanko. A ke le tabeng ya ntate Mokoto, nna heso ke hotse re kena kereke ya sephiri, ke hotse re kena kereke ya sephiri, mara ha ke hopola hantle kereke ena ya sephiri mme wa kwana ntse sa ikene pele. Ke hopola selemo hantle ha qala ho kena kereke ya sephiri, e ne ka ba bo 2000 ho la ba le mme o mong a fihlang mona lapeng. Ntate wa hae o na sebetsa mona merafong mona na maeneng, jwale a hirile ha rona, mara nna ke hotse ke le ngwana a sokodisang, a bonang dintho, a sokodisang ntate Mokoto. So mme wa ka ha dula fatshe, mme yona e ne le mme wa moprofeta. Mme wa ka e la re ha dula fatshe a bua le yena, yaba mme o hlahisa ditaba tsa hore ho kenwe kereke ya sephiri. Nakong eo mme wa ka kenang kereke ya sephiri, pele ho mono e ne e le mme a na kena kereke ya hae re ba Roma ka tlhaho, hae re ba Roma, re ma Roma, mare along the way mme wa ka o la tlohella kereke ya Roma, yaba o ya kerekeng ya IPCC hobane ho no thwe mme wa ka o na le moya. Jwale mme wa ka a sa batle ho phethela taba tsena tsa moya. Feela e la re after 7 years mme wa ka a kene kereke ya IPC, a kula haholo, a tlohella kereke ya IPC. Yaba mme wa ka o kenya sefaha letsohong, mme wa ka o phetse jwalo a ntse kenya sefaha letsohong, di ntse di mo sokodisa, mara hee ha tloha a ile lefehlong at all. Yaba hee o kena kereke ya sephiri. Jwale mme o ana re kenya kereke ya sephiri ke mme wa Lesotho, ana a tswa ka hara lefatshe la Lesotho. Jwale rena ra tla jwalo, mara rena re sa e kene ka matla, ka nako re ne re kena le mme ona wa Lesotho. Rena ra tla jwalo ka bophelo hee, re ntse re iphelela re le bana ho fihlella ka selemo sa 2004. Selemo sa 2004 ya banyaneng re joina, re se re kena, re tsamaya ha mme o mong hona mona Nyakallong mona na. Re tsamaile jwalo dilemo le teng re le dikgatong tse fatshe ntate Mokoto, re le dikgatong tse fatshe. Jwale ha ke ntse ke hola, ke start-a ke bona dipono tsena tsa ka kerekeng ya sephiri. Tse ding e ne se dipono ntate Mokoto, e ne se ditoro, e ne le dipono ke di bona ka mahlo. Hwa etsahala hee, ba mfa dikgato tsa bona ho fihlelletseng kgatong ya bookamedi. Ha ba fihle ho fihlella kgatong ya bookamedi, ke ne ke etsa grade 10 ka nako eo. Yaba ntse ke kula, yaba ke start-a ke tshwarwa ke hlooho e nngwe, e ne sa mphe sebaka. Mme wa ka nna nkisa di-doctor-eng jwalo, ha thwe ke migraine, e tlabe e fodile hlooho ena, e ntshware hape e tlabe e fodile. Ke bona dintho ntate Mokoto, ke ne ke bona e ne ekare ha nka lora ntho e be etsahala. And then the way ke ne ke e lora ka teng, tsela ya teng ke ne ke kgona ho utlwa hoseng ha ke tswa hore man, tsela e ke lorileng ntho ka teng e fapane, ha e tshwane le the way ke tlwaetseng ho lora dintho ka teng. Maybe ke tlabe ke lora motho a hlahelwa ke kotsi, and motho o tlo hlahelwa ke kotsi, kapa ke lora
accident e itseng. Ka nnete ha accident eo etsahala, ha ke fihla, ha re ka etsahala hore re lo sheba hobane re ne re sa dule haholo le tseleng mo, ke bone hore manthunana ha ke qale ho e bona, wa bona. Jwale he ke ne ke le ngwana, ntho tseo ke sa di tsotelle. O fihlelletse he mme wa ka a hlokahala lefatsheng, a re siya he. Mme wa ka ha a hlokahala, ntate Mokotjo o na qoqela mme wa ka ka kereke ya A_P_C. O re qoqetse mare he, le ha sa ntsha diphiri kaofela, nna re bolella ra kgaohana he, ra phela jwalo. Ka selemo sa, ke ntse ke tsamaya kereke ya Sephiri, ke ntse ke ya, e se le nna ke le one. Bausi ba ka ha ba e rate, ke na le bausi ba babedi le abuti one. Ho na le ausi o mong ke mo hlahlamang, nako ke ne ke beuwa bookamedi, le yena ka beuwa bookamedi. Mme o re tsamayang le yena kereke ke mmatsale wa ausi wa ka, o nang ba mo ntsheditse mahadi fela ka nako eo. Ausi wa ka e le motho o ntate Mokotjo a sa di utlwisise ntho tsena, a na le monyebe ha ya ho tsona. Ha a ile ka moo ka bohading ba hae, neng ba se ba kena kereke ya Tirano. Ausi wa ka kena kereke ya Tirano. Ntate Mokotjo, ausi wa ka ke motho a rapelang ka tsela e nngwe. Ausi wa ka re hotse a rapela and bo tsona dintho tse tshwanang bo radio kgosheletsane. Ho nna ke hopola ausi wa ka ho na le ngwana a rata ho e shebella ya C_D ka nako tsale tsa C_D kgale kwana. Wa utlwa ha esale ausi wa ka nna ntho tse ding tse nna sa utlwaneng le tsona. Atjhe, rona re ra ke motho a fetohile, ke motho a sele mo lapeng mona, mare sa mo nke ka tsela e mpe, re fela o fapaneng le rona. Ausi wa ka ona sa batle le ha o ka thwe o ya moprofeteng kapa ngakeng o lo hlahloba, ene ona tla o bolella, nna ha ke batle ho hlahlobuwa, ha ke batle motho a nhlahlobang, ntho tseo di a nlobokana. Ke ka tsela ausi wa ka na le ka yona. Jwale he, bohading boo ba hae boo, ke hona moo re kenang kereke ya Sephiri teng. Yaba ba se ba kena kereke ya Tirano, ausi wa ka ya kerekeng ya Tirano he. Ka kgolwa o ile ntho e ka etsang selemo, hae atjhe, nna kereke ena ha ke utlwisise hohang, ha ke utlwisise. Yaba hona dilemong tseno re ile re tsamaile he ntate Mokotjo, ka selemo se seng be ke bitswa he, ke ntse ke sokodiswa ke hlooho. Jwale se ke le moholo he, ke se ke na le bo ma 20, 21, 22. Yaba ba mpitsa ba tlo mpha kgato ya bishopo hona ka moo. Ba mpolella ba re ntho tsa hao di tla tsamaya hantle. Nna ntate Mokotjo ha ke soka ke ba lehlohonolo ka lesaeteng la bahlankana, ha ke soka ke ba le lehlohonolo. Ke tla be ke jola le motho, ho be monate, ho be hantle, ho be monate, neng o njeketse. Jwale nna ne ke e nka e le ntho e fetang fela, ho fihlela mme o re kenang kereke le yena ya Sephiri, ho na le motho o ke ratanang le yena, a re ho nna ke tle re tlo bua. Motho oo ha ke tlo ratana le yena fela a ba ntlohelle, ke tlamehile ke tle re tlo bua, re lokise motho oo. Nna ntate Mokotjo ya ba hobane nna ke boi, ha ke batle ho bua maka, yaba ha ke a tshaba. Yaba ha esale ke mo qetela ka selemo seo sa 2012 hore ke re ke ya kerekeng tshebeletsong, hobane ke utlwa hore hae ha a tjho tje, ho tjho hona le ntho a tlo e etsang ke eng. And ntate Mokotjo o hopole batho bano e ne e le batho bana ba ntsheditse ausi wa ka mahadi, and ho la ba le phapang pakeng tsa ausi wa ka le bona. So ha tla ho nna a re o tlo nthusa, ko re se ke na le lesisitheho, ke se ke ya ke mo lebile. Yaba ke ntse ke iphelela jwalo he, ke se ke sa ye selekaneng. Ho fihlella ka 2013 ke ya college-ing, ausi wa ka a ba a ima. Eya, ha ausi wa ka a ima, o ke mo hlahlamang, o ba mmeleng ka ngwana wa bobedi. Ngwana wa pele ke setloholo sa mane, re ne re tsamaya tshebeletso teng hona mona lekeisheneng mona. So ba la arohana le mohlankana wa hae, mara bana se ba ntsheditse mahadi. Ya mohlankana wa hae o sa phela kwana
ausi wa ka wa phela ka hona, o fihlelletse a itholletse mohlankana a la qetelletse a mo nyetse, mara ka nako ana ba mmeleng o na so ka mo nyala. Ntate Mokoto ausi wa ka o la ba mmeleng nako ya feta. Ha ke hopola hantle ausi wa ka o na tlamehile o bebenyane, o pepile ka February, mara ausi wa ka o pepile ka May. Ha pepa ka May, a pepa ngwana a sa itekanelang, ngwana o phetse fela matsatsi a ka etsang kgwedi, ya ba ngwana wa hlokahala hee. Ha re nahane ka letho ntate Mokoto, re ke ntho tsa bophelo. Ntho tse ding akere re batho re tla ke hore wa tseba ha le lelapa le rapelang, ntho tse ding ha di etsahala le tla re ka nako enngwe ntate Modimo o ne a batla le rapele ho feta moo. E fetile, re nkile fela ya feta, ra phela re tswela pele ka bophelo. Ho fihlelletse neng mokgotsi o mong wa ka a tla ho nna re hobane ne ke sa ya moketeng wa mata, ke ra man ke ne ke le siyo, ke ne ke ngola a mmolella hore ho na le moprofeta ana hlahloba moo, a re mme wa rona wa moya a bue nnete hore na o entse eng ka ngwana wa ausi wa ka, mme o la hana. Jwale hara ka re e ne le ke hore ke la utlwa e le bohloko, le ha ke ne ke bolella ausi wa ka, ne ke sa batle ausi wa ka e tsebe, mara ka qetelletse ke mmolelletse, mara ka baka la hobane e ne le mabarebare, ya ba ha re e latelle kapa re reng ra e tlohella jwalo. Ke ka selemo sa 2013 ha se felella, selemo sa 2014 ntate Mokoto ha ke tsamaya ke ya lefatsheng la Klerksdorp, ntse ke kena sekolo, ke lo kena sekolo teng hee. Life e hantle, e hantle. Nna ntate Mokoto ha ke batle ho bua maka, ke motho a lehloonolo, ke motho wa lehloonolo, ene ke motho a ratang business. Ha ke rekisa ntho e itseng e nketsetsa tjhelete ka tsela e makatsang, ke motho a lohang, ke motho a kenyang manana, ne ke etsa tjhelete ka tsela e makatsang, le hona sekolong moo ne ke etsa tjhelete. 2014, 2015 ntse ke phela fela one way. 2016 ka kula, ke ngola final, ke le ka tlelaseng ke ngola final, hlooho ele ya tsoha hape, ya ba hlooho ena e tsohile, ke ba le di-cramp-e, ke se ke ba le motho wa bang le di-fits. Jwale sekolong mono ba nkisa sepetlele ka yona nako eo, ha ke le be ke tlolwa ke di-exam tse ding tsa di-subject tse ding, ya ba ausi wa ka mpolella o so tla ya sekolong selemo se tlang, tlo hae o nke moya o fole sharp. Ya ba jwalo hee, ka ya hae 2017, ya ba 2017 ke thola internship hona moo sekolong moo ne kena teng, ka kgutlela teng ka dula teng, se ke dula Klerksdorp, ke sebetsa e le internship-eng. Ya ba ha se ke le mo internship-eng, ke ne ke dula le sister cousin e nngwe ya ka. Ho etsahala hore ha ntse ke dula le sister cousin e nngwe ya ka, one day ho na le ngwana bona o ne ile moo profiteng, ho ba etsahala hore ha re ya ha bona re thola abuti ona le teng. Abuti ona ya ba wa nhlahloba, wa mpolella hore ke hore dintho tsa ka tsa bophelo, mara ke bona ntho tsenana motho ono bua nnete. Ka nnete motho enana a nsebetsa ntate Mokoto, a mpolella ho tlo etsahalang bophelong ba ka. Ha ke bone ntho tseo di etsahala nna ntate Mokoto, a mpolella ke tlo thabelwa ke batho, ke ratwa ke batho, mara ke itlhokomele batho ba bo ntate ba tlo tla ba le bangata ho nna. Ha ka bona ntho tseo, ebile ba mpolella hore ke motho a fetotsweng ke ngwana, a nkuta moriri ntate Mokoto. A mpolella hape hore ke motho wa moya, ke re atjhe tsa moya ke tla di bona ha motho wa pele wa tjho jwalo, mara hee e re ke qete sekolo re tla di bona. Ke ikutlwa ntate Mokoto, ba nkuta ka sekere mona hloohong, ha ke fihla hae ke ya saloneng ke ikuta moriri. Ke tswela pele ka bophelo ba ka ntse le bophelo bo ke tlwaetseng bo tshwanang le bana, mara hee se ke bona mane hore ntho tse ding
di se di start-a di nyamela. Ke moo hee ke ntse ke tsamaya ke etsa internship ya ka tswa ka lo dula ke le mong. Yaba ke dula ke le mong ke moo ka selemo sa 2018 ke la ba le di-challenge tsa bophelo hee. Ka lemala mosebetsing, ka lemala spinal cord mosebetsing ka di-24 tsa July. Ka di-25 tsa August ka re nke ke ye kerekeng go ne re tlameha re tloha Klerksdorp re ya Hofstad, ra thola accident. O hopola ke ntse ke le ka tlasa doctor mara he ke se ke kgutletse mosebetsing. Accident ya teng e leng accident e mpe e tshabehang mara he ha ra lemala, koloi ke yona feela e bileng write off. Ke tsamaya le sister cousin ya ka le cousin e nngwe ya rona le ngwanana o mong wa Paris. Okay, ra kgutla ka dula hae ntho e etsang 2 weeks ka kgutlela Klerksdorp. Ka bo di-27, 26 Ukraine ka ho shoot-a hape, ka ya sepetlele ka dula 3 days ke September. Ka kgutla hape ke hore ntho tse di fihlang ka teng ntate Mokoto e ne le dintho tse fihlang di le dangerous di le matla mara ha di fola di itholela. Mara ka nako ke bitswang ke migraine ntse ke tsamaya physio ele ya spinal cord. Ke September, October di-28 ke foswa ke stroke ke ya sepetlele. Ke hore ka bona e le di-challenge tse ding tse ne di mmakatsa mara he ke re next ntate Mokoto ka bophelo ke bophelo, ke nka feela ke bophelo ke bophelo. Ntate Modimo ka nako wa mpontsha hore o teng, ke tshepe yena. Ke di nka jwalo ntho tseo di fetela he. Hopolang ke re ha ke sa tsamaya kereke ya sephiri and ntho tsena di etsahala ha ke nahane le hore ke kereke ya sephiri. Nna ke re ke itswile ka lehlohonolo. O hopole ausi wa ka la tjhesa ntho tsa ka, ke re ha na tjhesa ntho tsa etsa Tirano, ausi wa ka ya ba o tjheseletsa ntho tsa ka moo. Nna ke re ke itswile ke kgabane le ona. Ya ba 2019 ka iphelela jwalo 2019 ya ba hape ke bona lesedi la ka ntate Mokoto la kgutla le di-business tsa ka, ka kgutla ke mo sekolong mara hona ntho tse ntse ke di etsa side hustle ka thoko ka mona. Ke be ke rekisitse bo dikuku, ke ne ke na le stofonyana mo room-ong ya ka, ke rekisa bo dikuku, ke rekisa bo di eng sharp ho fihlella ka 2019 around October ka kopana le ntate wa ngwanaka, ra utlwana ho fihlelletse re kopana hape. O utlwa yena o mo Free State, nna ke Klerksdorp. Ya ba December ra kopana le yena, January, February motho enwa sa start-a tjhentjha. Ha ke mmotsa a re mme wa bana ba hae o teng, mara ntate Mokoto motho ona sa mpolella ka taba bana mme wa bana ba hae. Nna ke kwata ke tene ebile ke distance mo ho yena. Kathe ka yona nako ntate Mokoto se ke le moimana ha ke aware hore ke moimana. Yaba hona ka February eo ke tla hae ha ke aware hore ke moimana ke re nna. Yaba ke tjhakela ausi o mong, ke tsamaya le ausi wa ka a moholo. Ke moo ke kopane le bobuti ba bang ba babedi ba ba profeta ba kopa ho bua le nna. Yaba ausi o re tjhaketseng hae a re ha le batla ho bua le motho tlamehile le bue le bona le babedi hobane o mong ho tshwana le mme wa hae. Bobuti ba ke moo ba mpolelletseng ntate Mokoto hore ausi o hlokomele motho a leng ho wena oo. Motho o bohlokwa oo. Mme wa hao hore ke o bolelle hore o tlo pepa pelo ho nako ya hao, o sireletsa hobane hona le batho ba batlang ho le bolaya. Ntate Mokoto ntate ona o buile ntho bo ntate bana ba bua ntho e nngwe hore hona jwale ha o kgone o bone ntho mare ha o e tsotelle. O bone hore ke mang nkile mehlala ya hao, o inkile e le hoseng mare ha o tsotelle. Ntate Mokoto ke la makala haholo hobane
ke tlile hae ka Labobedi. Hara beke ha ke tsamaya le ausi ke mo hlahlamang, ka pela ha rona ho na le ke open space, ho na le tsela mo gravel pathnyana. Ha re tsamaya moo ho na le mme wa Zulu tsa re kopaneng le yena moo, ra dumedisana, ra qoqanyana, ra feta. Ha ke le pelenyana pelo ngwe ka re jeka, ha ke jeka mme onana ke a bona o kgumame. Re ne ra shopong le ausi wa ka, o kgumame. Ha bona re mo shebile iketsang ka re ho na le o lokisa seeta, ra kgaohana. Ha ke elellwe ntate Mokotjo nthwena akere ra tsamaya. Ha ke kgutla ke re ausi wa ka, ha re shebe mme onana etsa eng, ra kgona ho bona hore o kila bona ha motho o no phutha ntho tje ekare wa ekga. Ne ra bona hore ke moo ke hatileng teng mona. Ntate Mokotjo ha re di tsotelle ntho tsena, re ikgabanela ebile re re o tlo utlwa ka mollo. Rona re tsamaya ka ntho e thata, re tsamaya ka mora Modimo, rona Modimo o na le rona. Ebile ra bua re re batho bana ha esale ba re setse morao ho tloha mme wa rona ntse a phela, ba ntse ba hloleha one way. Letsatsing lena ba ntse ba hloleha mara ba lekella. Ke bolela moporofete onana ntho a re motho mme o na kgona o bone hore o moimana, so o lo sebetsa mobuo wa hao hore mpa hao e qalane. And-e ntate Mokotjo, batho bao ke bona ba la bua nnete bophelong ba ka ba. Abuti wa moporofete a bua a re o na le neo, a re mare hlokomela neo ya hao ngwana rona, a re hlokomela neo ya hao hobane le nna ke le tjenana le ke bonang ka teng, nka nna ka re ke neo ya boprofeta. Mang ha fihla a ka re ke neo ya bongaka, a re mare ha oyo nthong tseo di le pedi tseo. A re nna ho ya hao e teng mare boprofeteng le bongakeng ha oyo. A re mara ke bona nkare o motho a fodisang batho ka tsela ya sekgowa, o motho a tlo sebetsang ka batho ka tsela ya e ka reng ke mofuta o re phelang ka ona nou tjenana. Jwale ha nka ka mo utlwisisa, mare nna e tse ke inahana ke re motho o se o na re bo ho massage-a batho, hobane ha ke sebetsa mosebetsi wa bo manala wa bo massage, ke hona ke bona ho buleha. Kapa motho o bua ka taba ya ho ba nurse, hobane bophelong ba ka nna ke hotse ke batla ho ba nurse, wa bo. Nako ya nna a ntule ne ke sa bokgone hore ke moimana, hobane ke ntse ke bona dinako tsa ka hantle ho ya ka nako ya teng. Ha hona ntho e tjhentjhileng ho nna ho fihlella ka May, ha COVID e kena akere. Ha COVID e fihla ka tlameha ke kgutle sekolong, ke tle hae ke nako ya shutdown ho fihlella ka May. Ha e re May ya ba ke moo hee ke kulang, ha ke ya sepetlele ke la kula haholo. Hlooho ele ya qala ya nketsetsa moferefere, mara ne se qadile ha e sa le qala ka March. Nou tjena ka e shoot-a hape nketsetsa moferefere. Ke ya sepetlele, ha fihla sepetlele ke moo re thotseng hore ke moimana. Mara hee ha ke hantle, ha ke maemong a hantle, ke a kula. Ba nrobatsa, ba nkenya di-drip, ka robala hee ntate Mokotjo. Ya ba moo bosiu ha ke robetse mono, ke moo ke lorang mme ole ke ne ke tsamaya le yena tshebeletsong a ho nna sepetlele se ke leng ho sona ha ka tlameha benyaneng ke ho sona. Ke a tseba ke tlameile ke ye sepetlele kae. Ya ba hona moo torong o ntsa re o ye ha mme mang, mme bo bontse le rona re tlo mo etsang ngwanoo, wa mo tseba ngwanoo ha o setorong jwang. Ya ba enyane mme nna ke ne ke se ke tsamaya ho yena tshebeletsong nou, ke ausinyana, re tlo ke tla o thusa. E ka ba teng ntho tse buluweng nnete ke manese. Ra kgaohana ntate Mokotjo, ha ke fola ka ya ho yena a mpotsa ke felletse kae le batho bale ka ditshebetso, ka mo bolella. Ya ba o nqala fatshe hobane a re hona ntho tse ding tse di sa etsuwe, mara ha ke sheba le yena o ntso etsa tje ka batho bale. Ntho tseo a reng ne sa etsuwa ha ke di bone. Ho fihlelletse hee ke bula sediba hee ntate Mokotjo, ke moo bothata bo qadileng teng ke sa elellwe. Ntate Mokotjo, ne ke tsamaya mekete like ne re tsamaya mokete weekend to weekend.
ke moimana ka nako akere ka tlameha ke kgutlele sekolong ke lo qetella ke lo etsa tree test, ka kgutla ke pasitse, ka tla hae ka re ke tlo phomola pele ke pepa ka lehlohonolo ntate Mokotlo. Ntho ya le batho ba le bana ba e bua bale ya ba ke pepa ngwana pele ho nako ya hae, le be ke pepile ngwana ka teng ke dimakatso ka nnete. E ne letsatsi la ka la tleliniki le manese tleliniking ha bona hore ke lo pepa, ha hona motho a boneng hore ke a pepa. Ke ngwana ka wa pele ona bophelong ba ka. Ha ke kgutla tleliniking letsatsi la ka la tleliniki, ke kgutla tleliniking ke ituletse ka tlung ka monana, ya ba ke itlelwa ke borokonyana bo monatenyana ka robala soufeng. Ha ke ema mo soufeng ya ba ke bitse ausi wa ka a tlo bona ho etsahalang. E ne se afternoon ya ba ke ya sepetlele, ke dutse sepetleleng Mantaha, Labobedi, Laboraro, Labone, Labohlano ka lona ke pepang. Ngwana o lelewe ke mo pepileng ka teng hae ka tsela e nngwe e makatsang. Ya ba ke a kgutla hee, mara ke ngwana pele ho nako ya hae hee. Mara ebile bana ba re ba nkisa season, ha ba kgone ho nkisa season. E ne le ngwana a moholo mara hee ke kgonne ho pe ka lokoloha ntate Mokotlo, ka ba hantle ka tla hae ngwana a nna hola. Ya ba ho fihla nako ausi wa ka tlamehang a lo bula ka yona, mme wa ka wa moya a tlo ho moketeng. Ke re atjhe, nna mme wa ka a ntswalang o la nruta hore kapa ke bone boausi ba ka bana ba bona ba pele ba dutse hae 3 months ba sa tswele kantle, ba sa etseng, ba dutse setswetse ba hodisa bana. So nna ntho tse di ha ke tlo itatela, mme ona ntatetse ka tsela e nngwe ne makatsa. Ona ntatela ka tsela e nngwe ne makatsa, ebile ke la tlohella ya ha hae. Ke ile ha hae ha 3 months ya ngwana ka e se fedile, ka le hona ke yang ha hae a mpolella ke tlamehile ke kene dibata tsa setswetse, mara ha ka kgona ho kenya dibata tsa setswetse. Ya banyane ebile ke ngaka nke ra mmitsa a tlo lokisa ntlo hae mona, ha sa tjhentjha re ka baka la hobane o kene dibata ka male, ha re na o lokisa ha lona di se di o clean-ile, ha o sana ntho ya botswetse. Ka hla ka e bona moo ka re kathe bongaka bo kopana kae le tshebeletso. Ya kgabana ra nna ra tswela pele ka bophelo, ngwana ka nna a hola hee. Ntate Mokotlo ne ke ya moketeng le ngwana ka ke mo pepile bosiu kaofela, ngwana ka o ne a le mokima, ne ke mo pepa bosiu kaofela. Ho na le nako re kileng ra ya moketeng ho qala kgwedi ya April, ha e fela ho fihlella ka bo June, re ya moketeng beke le beke ntate Mokotlo re sa phomole. Ha ke kgutla moketeng ke tla be ke tloha ke sotswe ke longwa, ba tlabe ba re ke hahlametswe. Ho na le batho ba sebedisang ntho tse wrong, ke re nna bathong ha ele kerekeng moo batho ba sebedisetsa ntho tse wrong. Mme wa ka re jo wena ha o tsebe niks, sona santsane o tlo di bona, mara a sa nthuse hore ha re ya moketeng ke se ke ra solwa. Re ile jwalo 2020 ka ya ba ke apply Rustenburg, ke a bitswa mosebetsi ona. E ne le shutdown ntate Mokotlo, o ne o batla batho ba nang le dipampiri, ba qala tlelare. Ya ba ke ya le batho ba ke ne ke na le bona sekolo Vuselela, a ya ko batho ba hirwa kaofela ntate Mokotlo. Ya ba ke nna fela ha ke hirwe. Ya ba ke a kgutla ka ra lebaka leo ba mphileng lona hae ke a le utlwa mara ha ke le utlwe, maybe hee batho ba le bona ba ngodisitse ka di-address tsa Rustenburg. Ka ikgabanela ka nna ka apply-a jwalo ntate Mokotlo ka mangolo a ka. Ya ba ha ke thole mosebetsi letho, ya ba ho ntso ba ho putswa fela. Ya ba ntate Mokotlo ho ntso ba putswa fela bophelong ba ka. Ausi wa ka o mfa tjhelete, ke dutse hae, kana ke motho wa di-business, ke mo nka reng ke etsa di-business teng. Ya ba ke motho a dulang a kgathetse, ke motho a jwalo fela. Ha ke apply-a ke a bitswa ke ye di-interview, ke bolelle hore ke thotse mosebetsi. Ha ke tlameha ho qala niks. Ya ba 2022 e ntse tswela pele fela taba enana jwalo ntate Mokotlo. 2022 ka ya Qatu
ke bitsitswe ke thotse mosebetsi. Ha ke fihla mono ba mpolella hore ba entse mistake, bona sa tlameha ho founela nna, o fuwe mang mosebetsi. Ka kgutla ka pelo bohloko 2023 ka ya Pretoria, ene ne le connection ke yona e mputseng mahlo hore ke hlolwa ke connection ya mosebetsi, ha ke thole mosebetsi. And ka nqe ke ntse ke rapela, ntse ke kena dikgato, ntse ke kena mokete o ntso thwe etsa tjena ho tlo loka, etsa tjena ha o ka etsa tjena na ho tlo etsahala tjena, mara ha hona ntho e lokang. Le mohlankana ntate wa ngwana o nsile, ha ke na mohlankana, ha hona motho a dulang. Yaba ke moo hee ke nyahamang, ke itulelang fatshe, ha ke sa ya moketeng jwalo ka pele. Yaba 2024 ke ituletse fela nje, ke etsa introspection ntate Mokoto. Ke ipotsa ke re bo mang ba thotse dintho tsa bona ka ntle ho selekane, ke re kapa batho ba kgukguna bathong ha re tsebe. Ka phutha ntho tsa ka tsa selekane ka di beha kwa, ka re ke nka kgefutso. Yaba ha ke sa na thahasello ho tshebeletso, mara ka bona bophelo ka mora ha ke qeta ho di phutha. Yaba ke bona bophelo se di la hlaya, ke ba le mafolofolonyana ka ha ne se ke dula ke le kgathetse hore yaba se di la hlaha. Ke tswa business tsa ka di ya di qala hape, ke baka dikuku, ka ba ka thola mohlankana ntate Mokoto. Yaba hee selemong seno mme wa ka o mmema moketeng, ka ya moketeng, mara hee wa tseba ntate Mokoto, ke bua maka, e ne ha ke ya moketeng ne ke utlwa kapa le ha ke sa ya mokete, ke ile moo fela ko kerekeng ya Sephiso, ne ke utlwa hore mara moo nna ke foster fela. Atjhe nna monana hae ke try hore ke kenye pelo ya ka moo ha e khona. Ka nako ke ipotse ke re batho ba ha re le bo moketeng, ke re bomme ba le bobuti ba e le hore ba ba le ntho e nna ke nang le yona, ho neng ke kena meketeng ha hona ntho e fetohang bophelong ba ka, ho ba worse ho feta. Ebe ha ba ntse ba bua ba re le ba sebeleditse, ba bua nnete hobane nna la ka le sa sebeletse. Ha ke botsisisa ho tla bo thwa ke tlamehile ke le hlabele nku, ka ra nna ka nako eno ke butse ke motseng wa moo thwang ke re ke kenela mokete ha mme wa ka. Nna ka ra atjhe nna ha ke tlo hlaba nku ke le mona, ke tla hlaba nku ha ke le haholo. Ka nna ka ya jwalo hee. Yaba last year ha ke kgutla ke nyahame ho feta. Ausi wa ka ntate Mokoto o na rata ho mpontsha, ho mmamedisa lona, mara ke sena taba le yena, ke bona ebile ne ka o nyefola tumelo ya ka. Last ebile ne le worse hobane e ne e se entse phapang pakeng tsa ka le yena, e ka ra qabaqabana nna le yena. Ho fihlelletse selemong sena na a mmemedisa lona, ho na le moshemane o mong a mmemedisa yena wa ZCC. Moshemane ona bua ka dipaki, ya banyaneng ke phahamisa ditsebe jwale moo hore na dipaki di batlang ka hara kereke ya ZCC, ka re atjhe maybe nthwena ya dipaki e dikerekeng. Ka kgaohana yaba hee ke phetse jwalo, ke ntse ke tla fihla selemong sena moo ke la kopana le lona. Ke itshwaretse phone ya ka ntse ke bapala ka phone, yaba ke kopana le wena ka mamela ditaba tseno. Ya banyaneng ke utlwa le ntate, ke mamela ntate Mabosho-bosho, yaba moo a buang le batho ba kereke ya Sephiri. Ka utlwa tsela tsa batho bana di tshwana le tsa ka, ka utlwa ntate Mokoto tsela tsa batho ba di tshwana le tsa ka hantle, ho sena moo di fapaneng teng. O hopole ebile nna ho no so thwe ke na le moya, ke tlamehile ke lo thwasa. Ka nako ntate Mokoto motho ke kena mona ke ya kwana, ke kena mona ke ya kwana, ke batlela le bophelo, ba tle ba re ba tlo nthusa. Batho bana ha ba kgone ho nthusa, ha nako e se ya ba bang ba nforeya, ba bang atjhe tlamehile o thwase. Tletse neng moshemane o mong o la mbolella a re Disabo dula lona moo rapele, a re rona re le dingaka re kgona ho bona lesedi la hao moo le leng teng, ene re tla o sebedisa. A re rona ebile no batho ba bontate, dingaka tsa batho ba bontate
ha re bona lesedi la hao ra o freya re batle ho ratana le wena, re batle ho o jola, re batle ho o nyala. Wena o tla bo sa elellwe hore batho ba ba shebile kathe ho na le naledi eo ba e moneng mo ho wena. Ya banyaneng ke a mo mamela, ke dula fatshe ke sa consulta, ke sa etsa eng, ke ituletse fela ka mora hore teng ke le mamele ntate Mokoto. Ke utlwile ntho tse ding tseo ke ne ke sa kgolwe le hore di teng bophelong. Ya banyaneng ke a phutha hape ntho tsa tshireletso ke di beha kwana. Jwale ke no soka ke di tjhesa, ke soka ke etsa eng hobane o soka le yena o na tsa hae. Ke batla ha ke tjhesa ntho tsa ka le yena ke tjhesetsa hae, ke hore ke kgaole selekane sena, ke kgaole, ke sotlehile mo selekaneng, ke sotlehile, ha ke batle ho bua maka, ke sotlehile. Ntate Mokoto ba re fa dikgato tse hodimo tse tshosang. Ke a dumela ha ho thwe ntho tsena di a rongwellwa tsena. Ntate Mokoto toro tseo ke ne ke di lora tsa ka moo tse tshosang. Ha ke ya ka mono ke tla be ke bolellwa, ha ke ya ke isa ditaba ka moo ke tla be ke bolellwa hore ke thwasitse moya wa ka ZCC mare ka tshebeletso neng ke thwasitse moya wa Mathuyela mara ka tshebeletso ba tlamehile ba mfehlelle ka tshebeletso. Ke hore mara ho hanne Modimo fela. Jwale ke se ke ba le pelaelo tse ngata, ha ke sa ba le tjhelete e kenang moketeng. Jwale nou ke a bona ke no lwana Modimo ka nna. Modimo ke yena na lwana, ba tla mpontsha hore ke yena tsela nnete le bophelo, ke kgaohane le ntho tsena.